reu Mike ni aratikirira gena ciana ciakwa. Thank you very much for your advice. I'm grateful. Ona ni reu ni ndakena tondu mushara wakwa wiho. Kai urenda kurihwo? Of course, but in kind. We, James, tutigana na maundu macio. So, urenda mundu ungi oke. I enjoy matunda ma wira uria ndutite. Niguo urenda? Fikiriria haha James. Nijiwe ni wagiro ni kuruta wira uyu. But we murata wa mbere wa muthuru wakwa. Na ni uru muno angimenya ati ni urakoma na mutumia wake. So, ungigwa atia we? Ugithie gukoma na mundu ungi. Ndi haha. Na owe uria wothe nguteithitie. Mike agigwa uru muno angimenya. Nawe ni uguo. Ndangimenya. Egukorwo i secret itu. Top secret. Nie ndigitikira. Ndigitikira na hanini. Nie ndigitikira. Then, no urenda gucirira ciana. Jera no. No. I don't know. Any guy. Whoever. Simple desire. Go in and get what you want. Once you've started the fire, it's hard to put it out. You start romance with another man, and you do it so passionately. Soon you discover how your lover can become your enemy.